Ajde. Ode odmah mount. Probaj bježat. Duboko ruka, samo duboko. Pazi triangl. Idemo izlaz, znaš koji. Tako, samo privlači. Ne daj svip. Polako. Tako, penji se. Pazi na noge njene. Hvati ju za glavu, viš da glavu drži. Pazi. Tako je. Probaj rušit noge. Sad ju cimni u stranu s nogama. U lijevo. U lijevo. Cimni ju. Probaj srušit nogu. To, protjeraj koljeno. Gurni koljeno rukom nazad. Protjeraj koljeno. Rukom gurni nazad. Protjeraj. Ako moraš otvori gard prije nek što ti ga ona otvori. Prođi, vataj poziciju, vidi. Da, evo ga, svip. Mateja, ostani gore. Pazi, ruši Ne! Bravo. Ajmo. Drži poziciju. Na leđa. Odlično, Marija, drži poziciju. Nemoj da te kači nogom. Nemoj da ti nogu kači. To, probaj završit. Diš se na koljena. Ne smije se ustat. Tako, odi gore. Tako, ostani gore, Mateja. Mateja, baza. Vataj polugard. Polako ispakiraj. Ramenom jaki pritisak. Samo to rame jako. Drži polugard. Probaj šupat glavu. Ne smije proći. Evo ga, ide. Ne smije proći. Samo taj pritisak nek bude jaki. Ne smije proći. Početnici finale kategorije 100 kg. Ne smije proći. Ne smije. Alan Projekt Redom, Dominik Ugović, tim Redom. Sa svojom rukom. Drži nogu, probaj okrenuti, okreni. Znaš kako smo išli nogom gore? Probaj okrenuti, Marija, probaj okrenuti. Tako, još. Još, evo ga. Sad. Idi rukom. Ne smije proći. Evo ga. Miči, bravo. Probaj pobjeć. Pazi, ostani gore. Uteraj nogu, bravo, Marija, bravo. Odlično, probaj svipat. Ajmo ponovo, Mateja. Spakiraju samo, stisni lijepo. Svipaju. O, ne smije proći. Imaš armbar, probaj armbar. Sad, odmah, evo ga, sad se spusti. Ne smije proći, odmakni se od nje. Tako je, imaš. Ajmo opet prolazi. Pazi na te noge na tropu. Nemoj ići u vatru, kako smo rekli. Odlično, drži samo. Nemoj ići u vatru, Mateja, kako smo rekli. Poziv na vagu. Dominik Grgović, tim Redom Karlovac. Samo ne smije proći. Probaju svipat. Te kuke makni, kako smo rekli, ne u vatru. Tako. Ne smije proći, svip, bravo, pakiraj. Ne smije proći, Marija. Ajde, prođi sad preko te noge. Tako je, polako. Probaj na drugu stranu. Ne daj da prođe. Idi na koljena ako ne možeš. Bravo. Evo ga, ajde, pa prošla si. Provuci se. Bravo. Odlično. Idemo okreniju. Odi sad na leđa. Idi na leđa da joj kuke staviš. Ali brzo to napravi. Ostani u sprolu. Mateja, ostani u sprolu. Spusti kukove još niže. I sad idi okolo. Idi gore, Marija, idi gore. Idi na leđa, Mateja. Ne smijete okrenuti samo. Odi u stranu. Gurni ju prema njoj i odi u drugu stranu. Uskoro krećemo sa kategorijama naprotiv. Ne smije proći, bravo, sipaju. Mateja, ne u vatru. Sipaju. 2-0 gubljamo. Marija, vodiš. Miri igru. Ajmo, Mateja, prođi gard. Ne smije proći, Mare. Beži od tih kuka. Ne smije proći. Beži od tih kuka. Samo ne smije proći. Sve smije, drugo, samo proći ne može. To. Ajde, sad preko te noge, ajde. Ne smije proći.
Bravo, bravo. Bravo. Ljepotice moja, bravo. To.